Heoi, kei te kaha tautoko tonu te rohe o te Waiariki i tō rātou tangata i te Ururoa Flavel. Ko uru atu nei ki te haputa o te riri kia Hone Harawira. I rapu ake a Hinarangi Goodman i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te Waiariki i te rānei. Ko tēnei tangata a te Ururoa he tino tangata i Wainganui i a mātua a Ngāti Whakau he o te a te arawa. Kei te tautoko tonu mātou ia i roto i tōna ke mahi. Kei kona anō ki te rōpū e tautoko ake ngā mahi e whakahaere hia e hone, ana kei kona anō ki te awangawanga. Ko te whakamutunga mai, me ata whakarano heo ai a hone, kei hea tōna huarahi ake. A hoki ngā whakaloki o tāua kuia ka lewa, e rātu āhua pakanga katoa ne, engari ara, te mutu ngāke, ana, wa painoi. Mā rātu anō hei, whiri, hei kōrero. It's bigger than for any of us just to say whether Hone Harawira should go or not, because he's been around for a long time, and his view, some people have his view and some people, they don't. Hori noa anō hoki i te motu, ka re kore he tini mahātua nō ngā whakaaro o etahi mō tēnei take. Engari ko te mea nui ke hei tā te nuinga, kia tere ke te whakatauhia. Ko ngā raru i wainga i a rātou, koina te whakahaere o tērā momo mahi. He raru nui tēnei i te mea, kariro mā tāua te Māori, te Māori, ka noho rātou hei kataina mā tiwi. Ana ka reno e tika tērā. If they dismiss him from there, then they're likely to lose that seat, maybe to the Labour Party, or because he'll stand as an independent. Kia tau ngā whakawāwā ka kitea ai te ahu o tēnei take. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.